Amakuru yacu tuhereye mu majyaruguru y'igihugu. Inzego z'umutekano zarayezerekanye abasore batanu bafashwe mpiri aho bavuga ko bakoreraga imitwe y'inyeshyamba itandukanye irimo na FDLR. Ni ifatwa ribaye nyuma y'iminsi ibiri aba barwanyi bo mu mutwe wa FDLR bishe abaturage mu mirenge yo mu karere ka Musanze, imirenge ikora kuri parike y'igihugu y'Ibirunga. Reka tubibaze Mbarushimana Piyo. Batanu mu bafashwe bari mu kigero cy'imyaka 20 na 30. Bose bavuga ko binjiriye muri iyi mitwe mu gihugu cya Uganda, aho bagaragaza ko bagiye bajyanwa n'abantu batandukanye nyuma bagakomereza muri Asirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Je nagiye ndi umusivile, igisirikare nakinjiye nyuma yaho ngeze muri Uganda. Batujyanye nk'ugiye gukora akazi. Uko ngiye aho naberaga muri Mubende cukura amabuye y'agaciro. Ngiye nasanze ibikorwa barabitangiye kera, babidushyiramo twese. Uko nubwo bavuga ngo ntago birimo, ntago abo kibivuye aho bose. Nishe FDR uyu mwaka mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Navuye mu Rwanda ngiye gukora masters Makerere University, hanyuma ubwo namaze kwiga amezi 6 naje guhura n'umugabo w'umukire ambwira ko amfitiye akazi gafite amafaranga menshi, ko kandi nzaye mpebwa amadolari. Ubwo twari tugiyeyo nisanze nageze mu mitwe urwanya leta y'u Rwanda. Uwo mutwe ni FDR Route Oronana. Naje kwinjira mu nyeshyamba mu kwa 9 2018 nibwo nagiye Uganda gushakirayo imibereho. Hari umugabo w'umucuruzi w'amakara wayaguraga yajyana Kamara mu gice nabagamo, mbwa ko mboneye akandi kazi ahantu. Ni witwa Elias, ni umunyarwanda acuruza amakara yakuraga aho bita Ruwero ayajyana Kampala. Nuko ambwira ko mboneye akazi Gisoro kaza kampemba imitwaro 40 ku kwezi, aho ngo nakoraga 20. Ngo twagiye turi abantu 5 twasanze ari cyarudi. Ubwo ngubwo rero nibwo batubwiraga ngo ujyageje gucika hano nta kindi arapfa iyo tumufashe. Abarwanyi bavuga ko ubudahangarwa bw'ingabo z'u Rwanda biboneye burenze, bashimangira ko guhirahira gutera u Rwanda ari ukwigerezaho kuko umutekano basanze ari ntayigayezwa. Nkurikije umuriro nabonye ejo, kandi niyo utabo umuriro mbonye abasirikare b'Abanyarwanda no mu muhanda bari kugenda mu gihe nandi kumwe nabo bafashe, nabonye bidashoboka nkurikije nabo nanjye nabonaga twabanaga. Rwanda Defense Force ndayizi yagiye itsinda imirwano myinshi itandukanye, ikindi mu mahanga barayitabaza. Ibyo ngibyo rero birahamya ko RDF ifite imbaraga zihagije. Batanu mu bafashwe byagizwemo uruhare n'abaturage aho babifatiye ubwabo cyangwa batanga amakuru. Polisi y'u Rwanda igaragaza ko abagera kuri 19 mu bagabye igitero bishwe, batanu bafatwa mpiri. Mu makuru atangwa n'aba bafashwe bagaragaza ko binjiye bagera kuri 45. Ibikorwa byo guhigisha uruhindu abatarafatwa birakomeje nk'uko bishimangirwa na Commissioner of Police John Bosco Kabera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda. Abaturage mu by'ukuri bagize uruhare runini cyane ku buryo tubashimira uburyo bw'intangarugero, uburyo bafatanya n'inzego z'umutekano ndetse bakomeje no gufatanya muri iki gikorwa kugira ngo uwo ari we wese waba waragize uruhare muri kiriya gikorwa, rwaba uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye kugira amenyekane. Niyo mpamvu rero inzego z'umutekano